perlu ketuk kalau apa isya kabakut minta singin le paino stage po Singapore mar kalau akut ka holiday ko jungi kani hagani kapar ke video ngan pani tang par bangai aliti nang ne wan po stage po Singapore meneng ilet da ka ferry ka ferry jungi kade hadu nyau baje PM minta kala de sunsteng tengi hap na ini हमने करेगा अपनी भी करने करेगा बातम सेंटर इंटरनेशनल फेरी टर्मिनल तो ada nangnya saya sebut ni apa ni cek insya Allah pak saya sebut mau perlok ni perlok yang online kadang kalau pelan tadi warung nan yang mall jadi saya bagi saya Indonesia babre. Ya guys, dari sini kita mau tahu But kita event ini ni mesti berang sampai sudah sering. Kalau mesti show keren ni Indonesia. Oke, apa? Di mana lokasi nanti? Pelongan ini ngasih buat kamu so, tengah lah dunah sa si hajar ngadunah Henry, lakukan dunah nak ke ayah lakai. Itu kita akhirnya menega orang jos. Perlu minta ngin leh no, nang ni ngin rong benang teh. Perlu minta ngin apa ini cakap up, mana dia kat ferry jengi ni, ngin sham ni. Aduh, brush teng nyoduna ferry jengi. Perlu minta ngin apa yang ni kat ferry jengi pesnya. Terus yang orang ini dari Jongi. Hah? Lima. Jerang pecah. Jerang pecah. Pun, ha? Belakang luar. Siang ya kena ke Armala. Hah? Kamu di bisnis kelas? Darah, kadang lah, kadang beras kena ban tu bawaan gimana?
Mentasen dia dah ni kangkas kasiro kambiang. Ya, berak. Nang ni. Kena biji ngin min nang ni. Speech mah. Kita lah ada nyau kat 2 minit. Dia nyau stang try nang ngin min nak. Nah nyau arpo. Try hin pagi stay kajing shisha ka datang sikenta. Banyak tang ba. Kalau iper ka biji, ka iper sikenta. Sebut de san biji stay sini kalau de intro biji. Dia hak tu singi bangi wan ru ngi wan ko mas post teng nang tena po Singapore teng po hing po Indonesia post teng hi jong Indonesia tan. Dia minta ngin mi kumba nyau steng. Dia ngin po stay kumba. Price teng try. Nyau pra okna steng. Marba ka shwa sini banyak katai kudai try nebna nang stuba ta vlogs baby gini video ada berikut setiap kita ke barang sepatai respon vlog kani ke depo ferry ta perlu kani ke de hadian jongga ferry kani ke de hadian jongga ferry mah kani ke boleh ke ferry tangin lit mino na niya balanis po Singapore paper lock sped ada berikut gini video kan seperti ini paper lock po ferry ru ki po TV sebenarnya patch sped to kalau ayat ka ferry ko chongi lapoi tem ta kala de kendai siteng hajing syang ni deben ya kumbatang sikenta henre kadai kecing ya per jong kapor sikenta te ni deben poi kumba price teng henre jing per jong kapor teng poi no kendai siteng ne te kapor bangi len nang stay kadi ngil min ang post teng poi stay post teng ya perbangiwan ni nang na po patam siya ni imi news teng ipo ikandai siteng de perlu tentang mino nang ni kala parking tarai kene te zamina sispa de perlu tentang apa yang ni apa Singapore kita giwe kita ke Majestic Ball kita ada cuba yang taruh cuba kamu hea apa kita in mina nang nema perlu let's dish pot ini kita stick in mina nang ni apa
Ini kedai apa Singapore Harbourfront Perlak. Itu perlang pun kena ni ke video. Kadang kani kecing ya leti kecengan nak Batam sini support Singapore. Tang ada danang ni apa Singapore. Kembali support perlak ke balap ke jaga ni video macam ah. Bisa kena pada aku ya pada video.